Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ka Milliam constituency kala sakhi hadu South Pa South Pulaingot ki nongsong snong ki play bet yuk nyang jingpang COVID-19. Hadien bakani ka klam kalawan len shop teng e ha kini ka kenti ka baar ha kini ka jela Meghalaya. Ya kini la pentep do MLA jangka Milliam constituency uba Hamlet Sondokling. Habe keren begila patai kubor hadien balawai ka jingelang bisyar penya. Kepala long bat u block development officer jangka Milliam community and rural development block uba PT Pasa. Na pedeng kini ki South Pa South Pulaingot ki balaya bet ekni ka jingpang klam ars pa an reungot pan ki dei ki bedang dan pedeng ka jingstom kat ba ars pa arpusan ngot ki dei ki balayo beang ya ka jingkot jingkya bat khat ar ngot pan ki dei ki bala klat no hadien bakilaya bet ekni ka jingpang hakini ka ski ba Hamlet lai tiru ek kali ambulans ya ka bala jupen ya da ka Milliam Youth Welfare Organization kom shibenta banirap ya ki jaka ajing sumar ki badan hapo ka Milliam constituency kongsan ketika jingkrap di ambulans coba kerja nama kan pakai Malaysia beribu ya kecelakaan atau kam di negeri juga ketika ambulans coba lapannya ada ke Milliam Welfare Organization mutasi dan IT video bagian penyabit ngerti ya ketika ambulans kan kemudian kam juga iba kam tam kita kiba kendo ya ketika jengpang COVID-19 di hakaji kilo batal asli nakliang jong kidiki doktor kamtam kia penpau ya kajenge kongsan kebanakang kabaki penpau sia kelong ba kimdon ya kali ki ambulans manirap la don kino kibayo kidena ki cases dan ki balang high risk contact Malaysia le palimbu marba kumlo mata bidan takoi ko kolam sandiri ko pomlo polisi digani kalau bo jinge kamtamne ki doktor begitu yang ya kali di yang kita pertama manta yang juga la IT ke ambulans apa video bah in Europe ya ki atli ki doktor lagi perlu ke por pakai bak kami ya ambulans dia lengma ketika review meeting ru kita sing larai bah min tahu ya ketika control center aktif honi problem kusensi ke bak office kandan hanya ko beli blog di phone number ins ai minta bidang tukre ina shabot ni share shaboro ki pa iban hasnong kamtam ki rumasnong baladan kendo ko jinge ki ba ki kendo kamtam bere ka jikendo ki bere hasnong bangat di Jepang COVID-19 kin ti ba ya po kede ko control center kada no kam ti bang ni ti khang barang ni bade bisa yirap ka bala nam ki hasnong ni po Milliam jogi di lapun soru nagliang jong ki doktor kalau mentah ni ki dawai desin do ki apa kita dong pangkum tu boy bakila identify ki bagi ki positive cases tapi khabar ai do bagi dawai kam kan dirap ka joki ki dawai ki duna ba ki dawai nga banir ban video dan yang jangan sakran berkah health department makin piang ya ki dawai Tiba bahar ke bah kila penpam yang ki amba ki home isolation kit no tiba la detect untuk ki barang positif si ai kit kan bahin la ban kita untuk dawai kita tu oxygen oximeter ki bakin oil jong ki kit sebujura ki kan sa keren baka health department kan ba kila berbiang manta ki nasional ki jongi poka provinsi di matai ta kontahi ke bang ya kedu butak sini di kalau kita apa juga kalau bah ya kita nasional jauh konsumsi kalau di bro untuk menjalah yang rapi kalau bangin usia bah ingin tikir bah yang jom nomor bah kembali mentah kali kita pang kelas apa step bah kelang kalau dah mengi smet nimia semar yang jom di kalau kedua bah kecil ya di juga poru pada terbaru nama jadi ke klam COVID-19 kalau post kelang di sudah bok cuma ya bah kirang basam jungi di kubeti mamalak senong kita istom ha nam tak bakam di kemas kan bakam istom bak di negara lang bagi doktor bagi officer bagi bangga kemat kana karbala angin persang ban premium ya kita senong jungi ni posisi